Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ten iti ulidan ken limliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga rit ti surat, ti pakasaritaan ni Jessa nga napauluan, dagiti katulong. Dear Manong Nemi, adda kamin iti asawak iti kwarto mi Manong Nemi iti day di nga rabii iti asawak nga ni Raul. Agbadbada kami nga mga opisina nga dito ti kapuna nuwapay nga dakatulong mi ni Insyang. Naman na nagreklamo ti asawak. Mano nga tawanan ni Insyang? Hani? Ano na? Mano nga tawanan ni Insyang katulong? Kitag talon to nga tawanan na apay. Awan pulos ti improvement na. Ano na? Awan pulos ti improvement na ko na kumarkaro. Sweetheart, agrikat man kami nagsapol ti katulong. Padasam nagsapol. Taig katim ni Insyang. Abay katawa ka. Kamukha ni tawan lang ni Insyang. So paikat mo, kanyak, kasumabulak ni sa bali. Baka ti masapol mo kat napinda sa katulong. Honey, Jess, dati panunot mo kat awan iti panunot ko. Abay, kano pa ko mga mahilig ka katulong, ha? Ang ka mahilig ti katulong, mahilig ka ti kaopisinaan. When di kita babae dita, bar, kada, apoya. Yawawan naman yung ti saritaan ti asawak. Ni Insyang ti bagbagat pagkatapos babae nga kaopisina, kada babae ti bar. Yeah. Napuuta mo nga naghili ka kadagiti babae, ganap-napana ko kadagiti bar. Napuuta mo nga da na kursunada nga kaopisinaat. Napuuta mo nga awan. Gabuta akong problema at relasyon ta. Raul, sweetheart. Kastakmet. Awan. Aduman di kita kursunada. Hangim. Sa anak lakas ka rin dumarita. Pinimabayan na, hindi mabayin. At dalangot asawa dan, babae pa kinatawad da. Napiyat ti lalaki nga, daramid na, ti babae. Parehas lang. Anak ko na. Kung kunada nga rod, nga ti lalaki at agaramid, lalaking tulat ta, awang pukaw na. Ngayon ti babae at agaramid, kasla, saanin nga, mabalimpay nga, amok ti kayat mo sa wanani. Iso ako na nga parehas lang. Gabot agpadpada nga basol. Subilyan ta ni Insyang. Sige. Apin Insyang. Apin Insyang. Ado nga rin ti reklamo kontra kayong kuhana. Nagreklamo. Tsak pa na po gusto nga na, mas ti sidana. Abo no sidana. Luto na. Di ba? No kayat ko ti mga tingi naimas kit sikapin ako at pangibagbagak nga. Ag-take out ta. Uno saan?
sikat agluto. Imbaga sana ka mga dito daw. Dakti Sabado kin Domingo, kahit ko pwede ba panagkarinderya. Ang tiluto ni Insyang. Luto, saan nga na imas. Panaglabana, Jack Cruzonada. Agar-reklamo matigitan naktakit. Nang naruna ka ni mamang mo. Sabi, saan daging magkakanya, reklamo da. Ibagbagada kang iyaling-aling mo. Bam. Tabagbagag to ni Insyang. Tulbigat. Saan pa yung isulat mga sasikaso terawatek, no dikat sika, di ba? Imbili mo keng kuha na, kabuta kunak nga Jack Cruzonada at labana, keng plansana, di kita mureng mi, kiniser mo, hamulablaban, hamupamplasain. Tasyak ko na, di ba? Di katulong, obra na kumaamin. Nagdaklat pas pasuldo at keng kuha na. Sige. Sana nga isupit pagsalitaan ta, sweetheart. Bam. Makidamdamag ka karagiti ka opisina kabagyak. No, sino ati kayat na amuda. No, amuda nga sumre ka katulong. Sige. Tapno ikatin mo dating siyang. Sweetheart, saan ta ka basta ikatin siyang? Ano ka ron? Kit no adan to kaduanan. Di son to paruluton. Depende no. Naimas tiluton to kasukat na. Kadwana. Di kat kahit nang sahuan, duwat sul-sul-sul tayo. Kaya tamat data. Baka marigatan ngamin ni Insyang, ti ado nga trabaho na, all around. Iso nga ito ng rantana, imad-mati trabaho na, tapno mga lakat ti kadwana. Saan nga supit pagsalitaan ta, sweetheart? Pambalin? Maturog tan. No saan ka nga magagat ita? Ano to ko na? Maturog tan no saan ka nga magagat ita? Nagtarnakan. Siya kundi mo na, nga mangruan sa keng ka. Noon niya man di kita nagsasalitaan mi ti asawak manong nemi, kasta kami. Wine. Ngem, itamat banan nga ireklamo na ni Insyang. Nabayak man idin na udi. Iso nga ti kabigatan na manong nemi, di na pa nakiti kusina, nga madaman ti panagluto ni Insyang. Ano ti pamigat tayo, Insyang? Ay, ma'am. Detoy, itlog, manen. Detoy, hotdog. Tsaka di man kunakin ka nga, hanggang sagsagahan na ti hotdog, itibigat. Ken, madikadag iti ubing detoy. Isot sa pulan da, ma'am. Isot sa pulan da, John. Kastamat lang kini Gigi, kini Mimi. Ma'am, sama kang kanayon. Hamulip-lipatan da gabraw, ha? Wan, ma'am. At pagsagpaw mo ta. Ay, naibuson, ma'am. Sige, Herod. Lunganin sa adda. Awanin, ma'am, naibus. Sige. Anusan tayo na? Datitlog. Mangling ta ka, mangprito ka. Kaya daduan pa yung klase ti luto tiya. Itlog, ha? Kaya kita anak mi. Huwag gaya, Insyang. Apay, ma'am. Ada reklamo ni sir mo. Ano ito reklamo naman ni sir? Managreklamo kit din ni sir. No kakaisuna nga, jak masangot aglaba itarawatan mi, kaya nagplansa. Sikat imang ilabahan. Hanggang napindas tila ba? Ang basol, di ko washing machine, ma'am. Api nga siya kuha na kayong basol. Hamo pa basulan di washing machine. Imbagagmat kang kahit eh. Tada na kita saan ka maliklikan nga may dagkat. Taorin nung managdaldalos kami nga gasawa. At dali kita maliklikan nga madalapos mo yung glati. Uno anyaman dita nga narukit. Di ba ibagakang ka before nga ipisok mo di kita arwatin mi? Ihanwas mo pa lang mo na. Dano sa mo nga ihanwas? Kat patuloy mo lata di washing machine. Hana mapagtalkan da washing machine. Para lang ka na kita talaga nga narukit. Maminsan lang usaren. Ngamti ko na kan ori maminsan mi nga usaren. No adra tay hami maalwadan nga maparsyakan muno anyaman dita. Cik-cik abag man to ka, ma'am. Cik-cik abang ma.
Natakas siya nga, dimkat nga mading nga kaya ti washing machine kat, ikatakmat no ka, nga muna. Happy nga nga sa talat at reklamo ni sir. Alangan mat nga, ti bado mi nga duwa, kat siyak ti manglaba. E di na sa sir lang aro doon siya aming taglaban. Tawan ti katulong. Ha? Alam ma'am, yung asawa ni katindak kumaan, nagrikat nagsapol ti, magtrabahuan, kinabayagon dito ma'am. Lalaing mga ngarot Lalaing ngayon kinapudno na, kaya't ni sir mo, nga ikatengkan. Nga ikaw gawid ka lang, tama siya kang ka. Iso nga tulungam tabagi ma. Sa alangan ni sir mo tagreklamo. Parte na kita anak ko. Itlog lang aro din ti si dada, abos na itlog laang. Hampay na pinas pa nakaluto na. Nagdardarasa kami no dadto ma'am. Tayo na praping ko kart naglabo, agdalos kad aglaba. Kat mat sa baling nga papanam. Nagluto ka latawad sa baling nga rapin mo. Tayo ton makaluto ka, mangantay ton, gidnaw kan, awang kam tumatan, isuntod pa nagdalos mo. Makadalos ka, isuntod pa naglaba mo. Amo nga mo, budget ti trabaho. Sabi ngamin, nagluto ka, irap-rapin mo tagdalos. Ito lang agungat kayo, ma'am. Amom insyang na anusak. Isungan anusan ka. Angam no, di ka po nasagbalbalyo, agad agungat agad. What? No, kaya't mo tagpaot ditoy. Ha? Pintasem ti trabaho. Masapul nga, adda pa nag-progress na, adda pa lumadi ita, papintasem. Tapos ang nagkanaon nga madi. Inimangan kami manong nemi madlaw ko latagan na kami suot na John Gigi kinimimi. Anak kami suot yung anak ko, ha? Dati lang si dati oh. Anak ko na ibos ngamin. Api ngamin na saan kang napan ng itsenda oh. Api nga siya timang pang itsenda. Nanang insyang, api saan nga napan ng itsenda. Mapanto mag-itsenda ita. Ento no malam, na imasunto sila tayo. Ore na imas kuma. Nga masida, ngam sa amag ka na imas tiluto na. John, hanggang nagreklamo. Di kami, Gigi. Ano, saan tilata naman nung? Tinaskan kat, dadda pa yun at tayo. Ningalis doon tayo, kat maladaw tayo mapanagbasan. As makita, makas nangik mo, Jessa. Raul. Oh, anak reklamo da. Ay, sir, tuno bigat, dahil imas na si data yun. Sorry, pati na bro mo. Linusay mo. Ay, kadi sir. Huwag ka peso. Linusaw mo natin natin inabro mo. Kaya kit na imas mo ti kalduyo, sir. Kapag masapul ko ti kaldo. Ora saan nga na imas ak. Saan kayo nang reklamo? Nakamangan tayo. Ito madam-dam ang gato pa ka din ni mama ha? Insyang. Uwan ma'am. Ano ti pasidam gayam? No, danto ti dating itlog at iso ti pasidak. Kanya nga ro. Hindi malpasa ko nga mga ready ako nga pan mga opisina manon name. Napanak iti silad ni mama. Ni mama manon name medyo bedridden. No, kasta kakaiso nakakasahong mo mga nakatugaw iti wheelchair. Mama? Jess anak. Nangan kayo? Matpati inyik dito hindi insyang. Kita. Kapakanan na kunaking kuanay tay. Bisbisin na naka? Mamang paibagbagakan ka. Napigsa kumamit, napiimas ti paspasidani, insyang kaniyak. Sanak madlaing agsida tiniimas no kasta nga agbakasyon kayo no Sabado ken Domingo. Nga si ka iti umay mangpakpakan kanya kanak. Ngam ni insyang. Ay sus. Dahil nga katulong ti ad-adda nga mangpakapsut kanya. Abi italang iba kayo. Anyang italang ibaga. Kang kanayon idi nga bagbagakeng ka. Nga saan nga na siya at panangasikason insyang kanya.
Banyo, tamangalak ti kasukat na. Mangalak ti kadwa na. Pag kami nga di mo kahit katinisuna. Mama, masyanak ba't kang kuana? Sa nabayag ka na tayo. Iso nga ron nga nabayagin. Nga saan nga na siya. Iti panangasikaso na kanya. Da kayo, ano mga alakti mismo nga da kayo. Isunat mga sikaso ka da kayo. Bali nga caregiver yo. Hanak ko mamay takasto. Yung napintas ti panakasikaso. Dati-dati matkat nga makapagnaak. Dati-dati mat nga makapanak di tarawar nga agpainit. Alas sige mama. Maladaw akon. Mabiglaing. Insyang! Insyang! Umayon pa pakanan na ni mama. Insyang! Ito opisina manunemi nagsalsalud-sudak. No saan nga na siya ati parang ti servisyo di akadulong yun kumadre. Api nga di mo ikaten. Ako nga orti masapulak nga kasukat na. Uno kadwa na kunak kuma. Kahit mo sawen, kadwa na ti kasapula mga kasukat na. Kadwa na. Marigatang namin nagpaiso. Tapukod naman amin. Amin all around. Agluto, agdalus, aglaba, plansa, sa asikasuan na ni mama. Katulong caregiver na pa. Kaya di ba nga nakati mismo nga mga asikaso kini mamang mo. At wala mo mga ni. Wantag salud-sudak to. Ano masapol mo, caregiver o ano katulong? Katulong lang tan. Tapno duhada. Tapno nagbingay na trabaho. Muna saan? No handag bingay, ag tinulong da. Aging iti may isa nga Domingo manunemi dagdur-durbel. Insyang gamang kinanda jay. Un ma'am, mabilang ma'am. Hindi agsublin ni Insyang. Ma'am, apa eksapol kayo ti katulong pay? Ada sumrek ka no katulong? Alam ma'am, ikatan na ma'am, please. Pastre kam dito eh. Anak ko mat pagdanagan. Baka na ikatan na kun, ma'am. Nabayago kun kata kayo. Ang talo taon na kun, ma'am. Sige. Mangisaka na kati ko. Hanin. Yung kaya tuloy niyo trabaho. Asyak di makasarita kang kuha na. Naisem Bernit nga agar-arwat manong nemi. Adala nga na. Baka na ito ti kayat ni Raul nakatulong. Nagan mo? Dito ti kuwak, ma'am. Barangay clearance ko. Police clearance. Sino nang ibaon king ka dito eh? Ni Ma'am Nympha? Kaopisinahan nyo ka, no? Kumadreyo? Dilaing biyernes nga nagsasarita kami, ha? Nisakten dokumenter na, ma'am. Mono to mo? 21? Experience mo? Nabayago kang nagbaling nga katulong, ma'am. 16 years old ak palady. Apay, katulong ti pagtrabaho, mapiti ka nagbasa ti college, hindi naggraduar ka ti high school. Kinapod no na, ma'am. Iti ubing akon, katulong akon. Naro na iti bumalasit hangat. Apay? Nasapak nga naulila. Iti ama kinina. Nadisgrasya da. Iti agtawin nagpalang ti pito. Nagsusublatan dakdik ti kakabagyak. Kakabagyan ni nanang ko. Mother's side. Father's side. Kakabagyan nga. Imbes ka magtulong ka. Nangiromen. Iso din naggraduara akong ti high school. Nag-isto away akon. Katulong, servidura, waitress, sales lady. Ngam adada ka kahit ko ti katulong. Tati katulong, libre ti pagyanan.
libre amin. Malaksit ka na kita personal belongings ko. Sabi nga rin nga awan ita ti pagkwa. Nuti ka nga dati nga nagkwa. Nagserbya ka sa katulong. Nagikatak ma'am. Apay. Aradasan nakmat ti amok na lalaki. Kat saan ka agbuting dito, mga nukas tamat teramidin ta asawa kang ka. Barbare makasara ka tinesingpat ma'am. Nabintas ka mat ngamin. Yaman ak ma'am. Jing-jing, tinagan mo. Uwan ma'am. Sige. Ada katulong mi, dati, agtalo katawan ditoy, sinulang tamarigatan, kaputa, ubra namat amin, sa adda maas-asikaso kami nga medyo bedridden nga inak ni mama. Ha? O ma'am, nagyaman ak ma'am, wala indak. Sige. Insyang. Yes ma'am, umayakon. Jing-jing tinagan na. Okay. Galamano kayo, agamamo kayo. Jing-jing. Siyak din siyang. Napayaga ko dito agtalo-tawon kon. Nasyad na ma'am. So na lang ta nareklamo da. O yung sa anak ang nareklamo ha. Nareklamo ni Sir Raul. Nareklamo pa ni kiti anak da, ni John, Gigi, kini Mimi. Nareklamo na adad nga nareklamo ni Mamang na. Apa nga nareklamo da? Nareklamo da. Kaputa. Saan ang kasadot ma'am? Saan ka kasadot ng peso? Pasaray ras di kita trabahom. Kas kalagdaradaras. Agtulag ka na siya ta. Nunas ka nagbingay kayo. Kat bingayan nyo. Jing-jing. Ma'am. Umasadig tikwa. Rabi. Sikat kayat ming agluto. Ha? Kat sika sinsyang tumulong ka mat. Sikat assistant na. Ngayon, kahit kung agtempla, prepare ka talaga ni Jing-Jing. Ala. Nagbalinak ba't ng assistant, ma'am? Imbes ko mga ni Jing-Jing assistant ko, kaputa, siyak nga tinabayagin. Agit, no kayat mo, agit, agbaling ka mat nga assistant, no panaglaba. Ay, kasulatan, ma'am. Manang, tinulong ka mula taminin. Sige, tulag ka nga na rin. Takaya mas mo tagtulag. Ngayon kahit ko, nga ni Jing-Jing iti mangida ulot pa nagluto. Nalawag ka di Jing-Jing. Nalawag ma'am. Sige nga rin. Agkuyog kayon. Kakwartong kayo, urikat na lamot kwartong, insyang. Kahit yung asawan ma'am, agkakatre kami pa, kahit nagdakil ta katre. King size. Wan ma'am, sige. Agsiningit kayo ha. Masabol nga, gayam kayo nga katulong. Tapos nagkasta kita, awan tagap-apa. Jakayat nga kapa kayo. Edi sumangpet manon nemi ni Raul manipod iti isa sa rungkar na kadagiti kabagyan. Kumusta? Stoy. Nabay kami nga saan ko sinarungkaran ni Danin. So nga may ilo damat kaya ka. Di ka kabagya. Magmangarot na sanda ka pinainom. No kahit kumanto inom, honey. Dito yak pala yung uminom. Napay. Hindi maangot ko. Naka-imposible. Ano takim-imposible? Nagkasta ti angot, ti luto, ni insyang. At baro nga katulong tayo. Ngayon imbagak kang kwa na nga, isut agluto ni Jing-Jing. Basta. Saan ko man nga sulitan, ti mapadi ti kusina. Sinurot ko mata. Ni Jing-Jing manong namit ak templa, idento taniya, insyang kita, punpunasan nanti kita inaramat, inusar na, bayot, iti pa nag-prepare diti manluto. Ay, anda kagaya mo sir. Sir, mabalinto nga, gidasar kami, mga tayton, numakay na naka, makasukat ka. Timalyawat ni Jing-Jing manong name. Sir, Jing-Jing, ni sir mong Raul.
Ay, Jingjing. Oh, isumat lagayam nga agad bato, agaya mo ti imas na tulutom ta napintas taglutluto. Ay, Raol. Raol. Ay, kita mo sumat. Kahit yung kasawan, sir, hana ka napintas. Napintas ka, met. Ang sa bali, pintas ni Jingjing. Pati ayam mo tiluto na imas. Alakat ma, agsarawak na di na orasan. Sige, kompleto yun ng tegluto, ha? Nagbasa nagsukat, hani. Aginasar kayo ton, kahit kuntimangan, ba't talaga makapabisin na ta, ayam mo na ta luto ni Jingjing. Sinurot ko ti asawak nga napan iti kwarto manong nami kat tinulungak nga nagsukat. Magustom ka di matlaeng, ti barwa katulog. Ure awan detang insyangin. Sursurong ka talaga kininsyang. Di ka, kaslasan na ka pinagustuhan. Ano to ko na? Ito katangaw ko laeng. Kang kalayon ngamin nga reklamo ka kiniinsyang. Baka kahit mo kumamot nga ramanan ti katulog kad pinaay na ka. Iso nga kasursurun mo. Jessa, dayta ka man sa bali man panunot mo. Ngayon nga buta nakita ni Jingjing, kahit nalapsat ni Jingjing, iso nga sta. Sweetheart, please, saan nga yan tilapsat? Trabaho, aramid. Palasam nga sa paglaba, ha? Tumbigat, di Jingjing taglaba. Right? Takitam, kitak to. Anat resulta ti balabakan plansana. Ini mas ngagpaiso manong nemi ti asawak kendi kiti anak mi ti luto ni Jingjing. Mami, Mami, John, mahang ka. Mami, ni tita Jingjing tinagluto? Iso. Hanga tita, manang ko na, 21 taon na. Nuniin siyang, siguro, tita. Alo ni ma'am. 31 mala tawag ko Mapagkatang kabalasa ganin siyang. Aba mo pa inubyom. O damat na ma'am. Driver ta bangir. Siga Jingjing. Ma'am, adanub yun. Kamang pa ma'am. Ay, Jesus. Okay. Nahimas ka talaga tiluto na. Hamo paglutlutuanan ni tita Insyang, mami. Nangik mo, Insyang. Sige. Nung nilata Jingjing taglutan, di iso. Saklatan na taglaba, pati aglaba. Kinunamat ni Raul. Sir, pati aglaba ni Jingjing. Ti obram laeng, agdalos. Nalawag. Ti agluto, aglaba, kanagplansa, ken ni Jingjing. Kahit sika Insyang, agdalos dito nagtibalay, kaya dito arubayan. Dito lang. Awanan ti problema. Labamad lang kada plansa ken luto ket ti problema ken ka. Ngam kabuta da ni Jingjing nangaro na into mapanag na kami nga napintas ti laba ken plansa na ay talagang iso Kadak pa iso manong nemi. No kasano ti pintas ti labak ti panangasikasok na talaga ti arwatan mi nga agasawa ken ti plansa. Perfect ni Jingjing. Jingjing, ma'am. Magustuhan ni sir mo ti labam ken ti plansa. Luto, laba, plansa, magustuhan na. Congratulations. Baka ikan na kanto ti bonus mo ni sir mo. Thank you, ma'am. Thank you. Kasi ka di madlan ti laing mo, pindas ti trabaho ka na iti napnapanan, nagtrabahoan. Wan, ma'am, dayawan da. Ngam saan nagpaot. Abay. Kurso ng daendak mo. No saan nga di anak, di ama. Halo ko daya. Baka kurso na daan nakamit nila kay ko. Ay, ma'am, saan ka di ipagpakaasik ka na kayo. Kastaman ti mapasamak. Baka makabulan lang dito
Ala kayo, mapukawang kayo ti naimas ti lutunan na pinas ti labakin plansana. Santo nga ramidan ti asawak dayta. Ngem no kas pagarikan ta ramidan na, saan ka tuang butang kanyak nga gipulong ha? Ngem ramidan na nga tamam, nasingpet ti asawak. Malaksid ano, si kamis mo nagkursunada. Niwat ma'am. Oo. La. Haamot na ma'am, ngem gwapo ni sir. Pwede kita dadto ha, nagiti mo na nga amon, handa gwapo. Gwapo damat. Ngem sabari ni sir. Ni mamet. Patiktikal ka eh. Ma'am, haamot baka agibonak. Ma'am, jak kayat hangag paot dito eh. Nang nakal pasuldoyo sa bunusan nakpaya ko na yo. Ikasan nga ro din. No papatpatakan na ka ni sir mo iti 10,000. Sir ka nakalang ti silad mo. Ni adaman din siyang. Hoy. Ape ka sa sungbat. Ha? Mati sa sungbat mo. Ma'am, please. Handag ikaten. Ngayon mata pa nagkursunada mo ti asawak. O rin mo magkursunada. Aging gana lang ti kursunada. Kasano na kursunada na kamit ti asawan. Awang basol ko na ma'am. Ano tikit mo sawan? Awang ganito pa nagtalakyo ti asawa yo. Adda pa nagtalik ko ti asawa. Ngayon baka no. Baka no. Di talaan mo. No, nagbaliman nga napudno kanyak ti asawa, edi, baka mapasamak to nga saanin. No, niya man tinagsarita mi kini Jing manunay mi tinakamat kumat da ito iti asawa. Abay nga min tikasat sao. Awang kas nagsakbay, sweetheart. Tao tayo lang. Dito amo no, niya ti marik na tayo no madamdama. Parang ganun. Iso nga kahit ko tagsakbay. Kahit ko langin ngagtalinad akang kanayon ni Insyang. Nakatulong tayo. Kaoren no, hangan na pintas ti trabaho na. Yung saan nga mang tadi ti problema takang kasawa. May oren kasanot laingmet ni Jing. Na mas luto na, nadalos labana, ay okay ti plan sana, no? Isumat ti mang ti problema karata. Abay namin ang panunutom nita. Awang kas tegsakbay, Raul. At ka din na puutan mong nanaramid ko. Baka iri awan. Baka ita. Adda. My God. Pagbalin ng takadi ng problema ta, dahil dituwa katulong. Nagsaksak-bayag lang. Numay kasta, pagtalinadek, panagtalek ko ken ka. Numay kasta, talinadek, kamamati ken ka. Ngam santo ko mamapasamak. Saan to nga mapasamak? Ipanamnamak ken ka neta. Gabutag balinak nga talinadek nga napudno ken ka. Kendo kas pagarigan ta agaramid ta. Apo na yung matenti kinababat panagkitam kanya. Katulong pa? Natamok. Baka di ka kursunada ka, nagiti ka opisinahan, katulong ka, kursunada ka. Waling nga din nga sarding mundeta. Idi, problemak ni Insyang, ibagakan kang ikatem, di mo kayat. Itatata, dadimteng, akaski ni Jing. Baka, siyakbet mananti mangibagang ikatem. Tapnawan ti problema. Kasi man ti tao. Wag kita masyang ka madlagayam. No sa mo apaikat, no siyak ti mang papaikat kanin siyang, di mo kayat. Baka si kamat itati, mang paikat, ikatem ni Jing. Igawit mo met. Kat kapilitan ha. Tanaimas nga ro ti serbisyo na. Apo, naimas serbisyo na. Naimas ti romansana. Yapo aya. Sabali man ang tinang itarosam.
Sorry, honey. Sorry mat na nga to ti boses ko. Api kami nga di kiti katulong ti magsasalitaan da. Api kas lagbali ng problema da di kiti katulong. Sorry. Adan do alawas ni Jingjing manunay mi katulong mi. Idikit nakiktuta kiti may sangag sapa. Ni, imun una nga nakariing ni mama. Kinadan iti hardin. Ma, ay, nakadanong ka dita? Inatibay nak ni Jingjing. Simalunat kayo. Duwalawas lang. Naimas tipas pa sida ni Jingjing. Kain amo na ti napintas ti panangasikaso na kanya. Kasla ipapaina na ti bagi na kanya. Ang akas kiniin siyang naimang kayon. Kunana. Ilinto ta ni Jingjing. Yana, ito yung tikanan nyo. Pangan kayon. Naimas na ti lutok. Oh, tawaresan ko mga naimas di luto na. Nukas di ti panangibagana. Anjakit nga nagsaya atin. Nukas ta, magustuhan nyo mat ni Jingjing. Uwin. Nabayag namin nga sanak sinarungkaran at silad ko. Tap na may baga kumamit. No? Anya ti makunak kay ni Jingjing. Ay na. No, maasikaso ka na laing. Baka makapagsamba at tumatmanin. Ano samba? Sumba ko na yun. Ay, makapagsumba at tumatmanin. Kaya po, ay hanap amin unay na asikaso ide. Sa may sakit sa nga naimas ipaspasida data nga insyang. Ngamita. Kahit madigos tak pa nangalaing. Nakadungdung mo timan ang asikaso na kanya. Nalipatan ka pa din yung baga. Tayo timbaga ka lang kahit agdalos ni insyang. Agluto, laba, agplansa ni Jingjing. Nalipatag gayam nga. Nusinot na nga si kaso kada kayo. Hangko pinasugan ni Jingjing. Na mo pinasugan. Ngayon, so mismo. Di mo na. Nagboluntaryo nga. Umay na nga si kaso ka niya. Nabayagong nga sangko nakita ni Insyang. Kuta omok akit awanan. Nadamot palagayam. Nukas pagkarigan ta agkasayag iti katulong na ng amama. Sino kahit siya? Siyempre, Jingjing Hindi pala niya bagbagakan ka nga sumapol ka't kasukat na. Diba? Masyang kalaki ni Insyang. Sa bagay. Alala. Magwatwatak. Sige mama, anyo pilitan naman Man, naglingatak tumandam naman. Oreta kwa. Naggatasag ba tayo nga templa ni Jingjing. Ita pa lang manon naming nga nakigiddan ni mama nga namigan. Okay ni Lola. Grandma. Ay, Jo, napok. Okay gan. Umay ka makipangang ka na kami. Makisango. Kababayin no kang kanahin latamat mo may nagsirek. Isirek ni Jingjing di ka kwarto sa maysa. Nga kapag ruwaramat ka na kapag sumba. Kita naimas ngamin ka na sustansya di kiti luto ni ate Jingjing di amin lola. Gusto ka. Sanga kaskin ni tita Insyang kakwa. Nalala sa mga sawa ng tikastanak. Masaktan lang ni Insyang. Baka ba rin kwa. Mabalbaliwan ni Insyang. Di kiti trabaho na. Babayan ti pa ng tulod na kini Jingjing. Insyang. Ma'am. Dumdungig ka kada kami. Huwan ma'am. Yan. Mas tiluto ni Jingjing. Agpaisuro ka. Tapnulikas ta. No awan ni Jingjing. Tama pa nagbakasyon. Sika tagluto. Huwan ma'am. Panaglabagan panagplansa. Nagpasurusuro ka. Amom. Insyang. Ijakmat ko na nga agnanayon ka kada kami. And just in case nga kisayang biti katulong kat sikat ikatami hangap ba problema to tano umakarkat sa bali nga pagpakatulungan hanad daw problema magustuhan doon to tilutom kada serbisyo mata masursuruan ka babaeng kini Jingjing
Apek misot ka. Isukit nga bubing ng siya kon, mangisuro kanya. Siya ngamanang natin, mangisuro kang kuwana. No asin na ti mayat trabaho na. Isot mangisuro. Iti saan nga siya trabaho na. Hindi ba nagsarita mi ti asawa kiti may isang arabi imano? Awan ti madmadlaw mo ka di kita katulong. Yes, sweetheart. Di ka manin katulong ti pagsaritaan ta. Kakaiso na nga kasto nga agidatan kita. Ado na kiti pagsasaritaan ta. Kumusta trabaho, ti trabaho. Kumusta matan ti panagurnong ta para ti masakbahan na kita anak ta. Tadi mamin ano, ag high school danton, ag college danton. Abay katulong ti pagsaritaan ta. Madlaw ko nga, adasan ta nga pagkinawatan. Nanaro na rin siyang insyang. Baka no awan tayo kat agapapada. Baka no aghimon ni insyang, iti panang daydayo ti kini Jingjing. Kat apain na ni Jingjing. Nagipulong kuman ni Jingjing no kastaman ti mapaspasamak. Kat ori ni mama. No madlaw na agapa da giti dua, pulong na ko. Matang maumati magbaga ni mama. Alala, nasiyat no kasta. Naawan ti problema katakwada na dua. Awan gayam, sweetheart. Dumalagip ko. Tunano ti sara ti klase. Next week, kawanan. Dahil di ba, Odi? Abay, di ka makaalat bakasyon mo, oray, makalawas. Makalawas bakasyon? Wala saan ka 3 days. May nayon tun ti Saturday kan Sunday, di 5 days. Abay, ha? Kahit ko ti, ag-relax, ag-aliwaksay. Nabayagan nga saan nga nag-out of town. Yung kahit mapanji Baguio, di Tagaytay, di Boracay. No, magpag-out of town, ito agad ti amyanan ti kahit ko. Dito di Ilocos Norte. Nagatuwat mabaling ang pagpasyaran sa diyan. O sige. O rita na, mahigbit nga tsak nakapan sa diyan. Doon ano nga rod? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Uno, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 5 days. Di ka talungal daw, ti bakasyon, alaik ng bakasyon. Una, ito na no. First week, kada ti umay nga bulan. Sige. Dapat nagpaiso nga saan nga nag-out of town yan, sweetheart. Kanda kito bing, siyempre, masapol naman ating bakasyon. Kalpasan nga awag klase dan. Summer rin, dahil bakasyon tayo man yan. Ngayon ti question. Ano ti question? Sino't alanta ka na kita katulong? Kadalanta ito, iso na nga ito Iso nagbanda dito balay. Sino kayat mo nga alanta? Alanta yun? Siyempre, nasa tayo magpilyam ni Jingjing. Talaga nga sa mo kayat ni Insyang, ha? Sa bali man na dati panunot mo. Sige. Yung man ang tukang ko na ni Insyang no saan umay. Ay tugot talatan Insyangin. Saan? Agbatik. Lala, sige. Ididamtengan deta agundaway manunemi, ma'am, api nga saan nga siyak, api nga ibatidak, awan tagbantayin siyang. Dati met nga awan nagbambantay, nukasta nga agbakasyon tayo. Sana kayat ni sir mo? Pudno lagi di atap ko, ma'am. Ana, ada relasyon na giti dua, ma'am. Hanat ako namin siya. Di ka lang makadlawan, ma'am. Yun siyang, sa mga dadailan ti ornos mi, iti asawak. Di ka lang makadlawan, paborito na adjing-jinga talaga. Saan nakakayat? At anang arot, kit pangitak, napindas ni Jingjing. Anang arot, kit bakit ako, na 31 ko. Asa si kasuk mo ti bagi. Api nga din ibagat ti kayat na, nakasaganak matkait, nga magipaik ang kuwana. Yun siyang kayat ti kasta. Agsiim ka na laing, ma'am.
Ada ka di makit-kita? Ada ka di madbadlaw mo? Okay, kasto tiramidan ta. Kalbasan ti ba nagbakasyon mi? Kadadakam tumanto yan. Ha? Mangkita ka, iti posible aramid mong ebidensya. Ada cellphone mo, hanggang di? Anda ma'am, pagtawag ko ka dito driver nga nobyok dito. Mabali mo to, kas pagarikan ta, at damadla mo king kwa na, kadakwada, picture mi da. Sige ma'am, mangkitakti pa, kung daway tap mamati kayo. Ngayon tamadmadla mo katakwada? Ada ma'am, banyo, tsak lamin mapanunot ka, picturein da kayo, tsak kami mapanunot no ka nga, i-video da kayo. Sige, ha? Nukas pagarigan, tamaaramid mo nga da ebidensyam, ikang katikong gunam. Thank you, ma'am. Thank you. Nagbakasyon kami nga road, manong Nemi. Napang kami, kadigiti beaches, Buona Beaches Resort. Siyempre, no sa dinumati pa manami, at check-in kami. Rinugyak manong Nemi nga siniputan di kiti dua. Tama nga nagpaso ti ko na ni Insya. Ngayon ako matimadlaw ko nga mati. Kaya po nga ta, takit kita ila. Pinadas ko ti madayo manong Nemi yung pakadak ada papanak. Yung naglingidak manong Nemi tapno si imak ila. Mat. Una-muda nga ta, nasisiimak ila. 5 aldaw manong Nemi nga awamat ti mading madlaw ko. Hindi sumangpet kami dito ay manong Nemi, siyempre, abanog kami kapag ti bakasyon. Nagsubli kamot manin manong Nemi iti opisina. Idito tadig iti talong anak mi manong Nemi nakabakasyon da. Dada ti balaya sa nagpasyar da. Ni mama manong Nemi makabagnan nga si Suna nga saan nga wheelchair. Nagsubli manong Nemi ti dati nga salunat na. Tumultulong ka rin trabaho ti balay na naruna, iti pa nakaasikaso da kiti masetas iti hardin. Makalawas sa seafood, manong Nemi, idi ta nagbakasyon kami. Idi agar-urnusak manong Nemi ti kwarto. Idi linukatak manong Nemi ti jewelry box ko. Nakiktutak. Tay may sa aparis nga aritos ko. Apay nawan. Nagibanak. Ay, hinusar ko nga ta. Kat sa balit ng itulinak. E di ta soktak. Ngayon no kasta nga, agsukatak ti aritos. Ikapil ko matla dito, no. Agarito sa bali, no sukatak. Ang umatan. Tamang pa ilang nga dama pasama ka asto. Imposible nga na misplace ko. Wala problema. Di na magti-asawa kiti sumuray kiti silad ko. Kaya may isa ka na kiti haritos ko, awan. May isa lang. Napukaw di may isa kasi yan. So, may isa nga Paris. Pagbaling nga haritos sa'yo nung saan na kuyog. Baka na misplace mo lang. Jessa, hang ko ma-misplace. Diyak pinapuutan na may misplace ko. Talo nga Paris ti pagsusino katek nga ritos ko. No kaso katak. Usaret sa bali. Ikatek. Dito matla jewelry shop ko pingin panak. Baka na misplace mo lang. Napanan na kumakamarod. Pasapul mo ah. Iba kang kanagini doon katulong. Tasapulan da. Yung baga kadakwada man. Nagsapol naman. Iti at asit ganak ni Insyang. Ma'am? Oh, at ka din Insyang? Awan, ma'am. Awan. Ngayon kayo madalat nagkunang di pulos ma-misplace, di ba? Nga ikatin yung kita ipanyumat lang jay jewelry shop, jewelry box yun. Gusto ko nam. Ma'am,
Dato kat saan ko pamatpada ko sa, ano yata? Nabayag ko dito, ma'am. Haan? Nasurok nga talo katawan ko. Ngayon lang nga mapasamak, nga adda matakaw ang alasyo. Sumsumrek ka din ni Jingjing. Iti kwarto mi. Ma'am, sa matakang kanayon nga siyak tagdalos. Di ba? Siyak ti paradalos, iti uneg, ken iti ruwar. Ni Jingjing, agluto, aglaba, agplansa, ken mga sikaso ken ni Madam. Oy, nga madadagiti kundawi, ma'am. Nga agpatulong ak kengkuana. No kastang awang kayo. Kadadadigid yung kundawa, nga iso ti agdalos ka dagiti kwarto. Kasta? Wan, ma'am. Ita lang at mapukaw. Itatada ni Jingjing kasjay. Wan, ma'am. Anyat amuyo. Ore na naimas ti luto na. Napintas ti labak yung plansa na. Ken asikaso ken ni mamang mo. Ngayon man nalakaw mo kayam. Anyat amuyo, ma'am. Baka no, iso nga hangag paot iti pagpakatulungan na tagtatakaw. Ngayon ti kunana, kurso na daan digiti amo na. Baka man nanakaw iso na, ma'am. Iso nga hangag paot. No man nanakaw ko man ni Jingjing, kad naduktalan da, imbalod da ko man. Kaya Diyosaon, ma'am, no maduktalan nyo na sinot na ngala, di aritosyo, ibalod yo, kawa na. Dagka na kaso data, panagtatakaw. Di ibalod yun ni Jingjing. Yung misong katat na ngala, ma'am, nabayag akong kada kayo. Diyak pa inaramid pulos data. Amo yumat, wadala tayo malipatan yung akwartayo no, kakit itid po kada kayo, isublik, han? Manong Nemi, inimbestigar ko ang Jingjing. Jingjing, ma'am, hanggang masaksakta na, nukas pagarikan ta, ada pa nagatapmikan ka. Ma'am, kunahan ni Insyang, nga pasari ka no agpatulong agdaros, pudno ka di. Pudno, ma'am. Madlaw miyo mo't siguro. Nga napintas ti panakadalos ken panakornos ki siladyo. Madmadlaw ko. Siguro ti anunot ko akit limaing ni Jingjing. Ay limaing ni Insyang nga gornos ay nagdalos. Kusla kay kahit ko bakit ma'am no. Nawawan trabaho ko. Tamakitak ni Insyang nga pasarag tugaw. Pasarag muling lang. Pasarag cellphone, kita hambay nakadalos, kadaon ubra ko ni sunga. Siya pinukan tagdaldalos iti kwarto. Si kakadita ng ala, tiaritos ko, Jingjing. Ma'am, diyak pinapadasan kan diyak to ramiden. Diyak to kayat. Nga ramiden nga puta mo kabasol. No asin no saan nga si ka asin no nga ron. Diyak ka mong ibaga, ma'am. Diyak kahit takitudo. No ni Insyang ko na kumanabayagan ni Insyang ditoy. Di na awan pa plus na pupukaw. Kadita tadak ditoy, ma'am, siyak. Kadan na pukaw kasta. Ano mo yun? Ang mga aramid laing ni Insyang. Tirason tapno pabasulan dak. Tapno di kasta mapapaanawak ditoy. Siyempre. Naging imon ni Insyang. Gabuta na pindas ti panang trato yung kanya. Napindas mo kiti panang trato yung kininsyang. Ang madalan panagimo na panagselos na. Ibagbaga na lukat selos na kanya. Lukasta, saan nga si ka? Saan, ma'am? Dinublek manong Nemi tinapan kininsyang. Insyang, ay, ma'am. Alakat, nagpudno ka din, Jingjing, ma'am? Nagpudno ka din? Nga nagpudno. Ma'am, agpudno kayo man saan?
maduktalak lang maduktalan. Taad da CCTV di kwarto mi. Ma'am? CCTV? Wen? Apa ita ka lang nga nakangik ti CCTV? Kas na kunak, ti panagtakaw katakilo na data nga basol. Iso nga, paibalod ko, no siya sinuman ti makita iti CCTV, no i-review, no asino, itinangala ka na kayo. Ma'am, ma'am, samon nga review rin, ma'am. Siya mo, ma'am, pakawarin na ko, ma'am. Kaya't mga sawin siyang sika, tinagtakaw. When ma'am, apay naramid mo. Dadili manghal daw, ma'am, nga kaawan niyo. Nagbakasyon kayo. Matimbati yung nga kwartak. Dinawat amin dati nobyo nga driver. Nagiti kwartak ngayong runong ko. Isa, so nga kinasapulag ti kwarta, ma'am, na manunod ko. Kasjay, tayo pabasol ko to kininjing-jing ko na. Tanabayaga ko dito, kitampay na pasamag, di ba? Nga, wampay tinapukaw. Himjak pagarupan nga da CCTV, ma'am, pakawanan da. Jing-jing, amom ka din nga kakaasyan ka. Idi pailaeng kayat na nga ikatek, kayat ni lakay kong ikateng ka. Ngiminggaw gawid ka. Tamasya na ka. Ginantawayam ti panangaasikan ka. Ma'am, sanda ko mangibalot. Napanan na. Nangipanam di aritos. Insaldak, ma'am, tamnon ta kwarta ng gatang ko kadagiti kasabulang nga kakaimas kamakan. No insaldam intipon siya. Uwan, ma'am, ada resibo naan. Ada, ma'am, itad mo kanyak resibo. Galan. Andak pabalbalod, ma'am. Kadi, ma'am. Kalain di resibo. Hinted naman. Nagdakkel gaya may tinang isaldam. Dinamag ko, ma'am, no, anat kang atuan, isudat ng imbaga. Kadua na tanang balor dito, balasan ko. Ma'am, saan ka pabalbalod? Saan ka pabalod? Siya lakarot kang ka. Ngayon ka irubuhatin ni kita rawatem, tapumanaw ka. Ma'am, di ba nagmamalas ko, ma'am? Abot sangkon nga makontak ni boyfriend ko nga driver na nagkat gaya hindi takal basta nga naala na kanyak tornong ko a kwarta. Basol mo siya. Ma'am, naminsan nagmadlangin nagbasol yung api nga kasuti pa nakadusak. Gamang ka atas ang kapabalod. Dito to pagmanamon. Alang ka arwahan isa kanan na kita arwatan mo kay pumano ka. Amya ka sa pulan tikas ka. Awan tinaramidan ni insyang manunemi no saan nga nagtungpal apimanaw. Kat siyempre, talaga na tirek nami. Naloko nga talaga da diyang insyang, honey. Huwag nga ron. Ay, di kita katulong nga talaga. Imagine, padpadaksan na kapay. Ngata ka no makit-kita na kanta kay ni Jingjing. Makitam. Hindi pa lang amin ibagbaga kayo ka papanawin mo sukatamon. At nga katulong tayo nga kabarbaro, di mo pala kahit nga ikatin. O, imbaga, tanapagpudno. Imbagman tanapagpudno. Imbaga nga adda CCTV iti kwarto. Nga wari awamat. Awamat. Imbaga tanapanunot mo rin jay. Iso nga ti agda manong nemi tuloy-tuloy ti kaadda ni Jingjing kada kami. Adda boy pa rin naman ten. Jingjing. Ma'am. Kasawa kayo ito kada yung boyfriend mo. Di saan na kanto nakatulong.
Aman tulat amam no laki dita. Kayat naklatang tultuloy akatulong ak. Gayat baka hanakanton palubusan di asawam. Ay, diya kaya ti makiasawa king ko ano no, dinakpalubusan itultuloy ko ti mo panagbaling ko akatulong ka na kayo. So nalay nga ma'am no kan, stay out akon. Kauna. Basta lagi di nasapa ka no kang umay. Ngaminton ka ano kaya? Mabayag pa'y ma'am, ti pa nag-asawa mi. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong naming at thank you, ti anos mo, nga nangurnos, kalbasan nga nag-insent keng kadi detalyena. Thank you, ti laing mo, nang iba sakit sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti bihag. No man pa'y simple laeng nga mamok nga adda, na itad na nga ulidan. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Jessa. Thank you, Jessa. Thank you. Gusto ta ko na. Ore simple laeng, da may panggap ka rin katulong, agasem. Diya katulong mo, may sakit, kayat nangarak-rakan ti relasyon nyo. Babaen ti panagpadpadakes. Idinto ta di jing-jing na pudno. Pagat atapam mit. So nga teko natang adulat ta di ko nata yung trials. Panakasuot, panakasubok, iti relasyon titunggal may isa. Kaya ti panagbalin nga kinapudno. Siguro na insyang dinangatamot na aramit ti kasjay no saan na nga pag-imunan mat ni Ching Ching. Thank you.